Ayo ijoollee maaliif wal lolta? Ijoolleen si bira jiraatan Nama islaamaa irraa kan barbaadu wal jaalatuudha malee osoo wal qootanii wal nyaachuu miti. Walii galee fakkeenyaaf amma ulee teessan tana walitti qabee yoo kan cabsa taate naa cabdi. Yoo addaan baasee cabsoo cabsii mire isinillee yoo tokko taatan diinni isin cabsuu hin danda'u. Kanaafuu tokko taanee tokkummaan biyya ijaarra inshaallah. Yaa Rabbii kiyya mooticha gaarii si kadhanna yaa Rabbii gaffaarii tokkummaa barbaanna yaa qahaarii cinqaa guyyaa boru nu baraarii. Yaa Rabbii kiyya mootii alamaa si kadhanna yaa Rabbii faarfamaa tokkummaa dhabne ummanni islaamaa gargar facaaneerra jiruu diigamaa wal nyaatu jirra abbaa fi ilmaan kan nuti har'aa beeynuu gosummaa gosaa wal qoodu kun jaahilummaa tokko haa taanu ummanni islaamaa nut arganne ergamaa alamaa kan tokko godhe ummata islaamaa kan amina deette filatamaa walitti dee'aa rabaaf ajamaa kan akka isaanii eessaa argamaa kan bakka isaanii bu'ee aalimaa irraa barannaa diinaa islaamaa diiniin keenya kuni filatamaa rabbii filatee qur'aanaan himaa waraaditu lakumul islaamaa nuuf jaalateera mootichi gaarii cinqaa guyyaa boru nu baraarii. Yaa Rabbii kiyya mooticha gaarii si kadhanna yaa Rabbii gaffaarii tokkummaa barbaanna yaa qahaarii cinqaa guyyaa boru nu baraarii. Barattoota diiniinaaf caqasaa gaafiin qabadee binaaf deebisaa biyya keenyaaf maatu barbaachisaa hawaasni islaamaa akkam hallisaa. Dhagaan yaasinii keenya siif deebifnaa biyya keenyaaf waan baay'ee hawwinaa. San keessaa tokkummaadhaa barbaannaa wajjin barbaamsiisuu darbeenaa. Nabi Muhammaditti danna din jaalalaa fi tokkummaa qabna. Biyya keenya summi nurraa qabate ummanni islaamaa hunduu wal baqate. gosaaf naannoon Wal godhate hadiisa quraanaa hunduu dagate. Harargee qarsiin gargara wal baafte amma masjidayyuu addaan filate. Akkana jennee himuun nutti ulfaate. deebiftan deebii keessan dhagahee gargar faca'uutu summii nu tahee maal sababbiin isaa maalirraa ka'ee Shabiilarummaa akka wallaala ta'ee. kanaafuu diinaa islaam haa barannu beekumsaan sammuu keenya haa guddifnu biyya keenya wallaalarraa haa baafnu akka guyyaa bor jannataa argannu. Rasuulli rabbii salawaatullaahi habiibin kiyyaa ilmi abdallaahi nuuf dhaame dabree gurraannaaf dhagahi wallaama isiniif dhiisee wallaahi hadiisaaf quraana sunnaaf dhagahi kottuu qabadhu ittiin milkaahi nama muslimaa hundumaa waltahi hundaa jaaladhu yaa akii fillaahi gosummaaf naannoo ifirraa hataayi hadiisaaf quraanan qalbii teefaayi si haa qajeelchuu yaabboleessa gaarii cinqaa guyyaa boru nu baraarii. Yaa Rabbii kiyya mooticha gaarii si kadhanna yaa Rabbii gaffaarii tokkummaa barbaanna yaa qahaarii cinqaa guyyaa boru nu baraarii. Yaa ijoollee nuti dhaloota haarayaa biyya keenyaaf waa
hojjachuu wayyaa wal jibbaa dursan dhabamsiisuu wayyaa yoo isaan diin islaam biyya hundaa wal gayaa. Hayyeenaaf jettaan isin ilmaan biyyaa rabbiin koo isiniif haguutuun iyyaa tokkummaan kan irraanu ilmaan biyyaa rabbiin keenya nuuf haguutuun iyyaa rabbiin keenya nuuf haguutuun iyyaa.